Wangalizi wanzani, assalamu alaikum. Ngari mweleshaoni taarifa habari hatu. Mkonsi wa taifa wa mjimliso imaha 42 rangu yensi ya renga uhuru mwengoni mweza shughuli sayemhu wa hedaula. Usiku wa dunia wa wana ndezi tendwa za peu zijirisi wao owandu washe usherehilwa enfomonsino. Zinu mwengoni mweze mada za panga ye taarifa habari hatu. Relahi kia usiku wa leo Said Mohamed Sagaf, raisi wa Hisepan, ili udhukuru imitayarisho ya mkonsi wa taifa. Assalamu alaikum, marhaba, kubali ujibu malahikio ya hatu. Asante. Kabla ya ndisema hadisi nganjua harmamva mrajua hii taarifa habari. Rais Azali Assoumani hawaswili harmalisi wala nzuani rangundi ya huwainu. Mahalani kao hajimiza miunano bazimani madhamana wahelisiwa na wakazi ili wahashirisha juu ya muhimu wa mkonsi wa taifa wapasiwa wendelee mwezi wa Desemba kabil. Na rienshi ya mapicha ya ORTC nzuani ni matalazuzi ya Fatima Ahmada. Hafuraha na raha lo raisi alahikiwa harumweshi wanza shandrege shawani. Zijani buza siasa wataala mwezi hazi za serikali emadhamana wa hifadhi na maraya wenji wajitekeleza haulahiki raisi Azali Assoumani nilitengwe la mrava hasheo na sheulila. Baada kutukuza letengwe la renga funvu, raisi hajitekeleza harumo mra wa Misiri mtamundu haujibu mlahikio watarishiwa ni chama aliparwao Jirma na Haiba. Yani wafikira kamba kuyavanga wami na asosiasyon ya wenzima na istafu humlahiki raisi wa Jamhuri ya Komori hawa isantum de ville ya mzuntamdu hawa nzuani le mzuntamdu la meri zavo maraba mengi nsendelea de watu washapanga shughuli nini hivyo na watu washangilia na mboshila maraba rais wa Jamhuri ya Komori wala malihishimu altukuza aliva ijuma ya na premier dame kwa maana nafa fikira zili za leo yani tsona ba undo president wa MCC ya vili undo president ikamba avingia dalao le Komori astashe le Komori khairi babo liko bulije amba na nyese wanadamu na nyese na umushi le shitsi wana Komori amba mtu le unu rime rimchangirie rimkabili rimtukuze ndio mara afanye kwa Bavuni mwela meri ya mtamundu vendele ya ntabuhoza ulahiki raisi nilitengwe la mrava. Haiba ya kaya isababisha umji wa mtamundu ulamuha mashababi wenji warenge funvu. Lechama Jirma na Haiba lipangi ya mashababi waungao mhono ya siasa ya maendeleo ya tilanziani ne raisi wa hejaula. Jirma na Haiba ngwa ukinyume na haina tartibu itoka uyonsi ya utia shaka ya amani wa uzima na hifadhi wa hensi. Isha mashinu gashitanganyao mashababi wa shangiri yao umpangisho mkonsi wa taifa. Mkonsi kawo wa uhadisi ya maudu ya Hekomor na mondolosoni wa hayo. Ihonzwani raisi haswaliza iswalatil jumwa harma umji wa Barakani. Bandi ya ukamilisha iswala raisi hatekeleza hutuba ya upara wa Komori watisazi jitihadi ili usimamiza amani harma ensi. Hamara ya sana rienshi matalazuzi ya Fatima Amadani mapicha ya ORTC nzwani. Baada ya tendea juma raisi wa hejaula Azali Assoumani hautubilia wa Barakani risala ya raisi ikewashiha harmo uzima wa hensi ya amani na hifadhi ya hayo. Harma wakati kao idaula ngejipangao na mkonsi wa taifa risala hamanda yinu ngiyo muhimu ilize ndangozi vire watina uziro. Haunisa ya ukaya ezavira ngiyo na mahashiri nvanu geladhimu zike msomo hosoni mwahaini mkomor. Inu ndemana ikao o wakazi wa Barakani wahankulia ya azma ya mpangisho mkonsi wa taifa. Ulawana nao inu nzia ya uruhusu wahundrihe namna ya nyumeni ya huendesa yensi. Madarahanga uka mbaba wa hili taifa la mashua. Suluhu mbaba wa suluhu la taifa mwani. Imaraini ajauza huwa haujana mamo ya wakomori wauza huwa usheuke de imam wa asis bao imamu wae wafikiwa na mama umma
wamtendeza maidali yombeni be asilani kena umtimishia wala wa mtu ajerebu awajasiri ambatamu tendeye imamu keikiri wala keitokiri. Raisi Azali Assoumani haonesa ya ukaya wa Komor ngiladhumu wa shukurie haukaya ntiza hondana na kafa la kisiasa jela kalajiri ya Komor gizo haruma emihima hiyo hata leo wakati kao wa Komor washindi wajihundia islahi. Raisi wa hidaula sawa na mikonti ni makunguma nyumbali na mbali hajinika iwajibu ya uhashirisha imaraia ili waelewe haundro imadhumuni ya humkonti unu neze natija zilindwao. Yemihashirisho idungu hendelea uhuso mkonsi wa taifa informansinu lekungumanyo lambao sindekina waunananu watangazaji ili udhukuru lesu alalinu. Nariensho utasi habari wa Oben Rashid na Ibrahim Mkababo. Yemakfada mshinzi wa mkonsi wa lekungumanyo linu durwa wazenatija ikaonga ziwalinda uhuso mkonsi wa taifa wa habili wa tihalevanu hadaraja ya hujima wa Komor. Zinu haurazito yemaha 42 ya uhuru wa Komor. Uwenye ufanya umunanu wa majadiliano waone sanro ya uka unu wakati wa ugabili mihima irema ya Komor ili ujana natija zidukana manufa zendamno. Nao wajone samafaka ujorenga funvu harumangu mkonsi unu ili ubarkisha maendeleo yaho shababi. Umuhimu wa leo dukaya rionese daula rionese madhamana serikali kwa wakati ubadiliha wakati karti jajana ngeladhimu leo shababi ya rengeze dhamana zahe leo karna ukiri rwadingoni haruma mkonsa mandaunu wendao wa determine avenir ya hatu hamade zajiri ya mahayavira lazima rejeri kentia wakanga sina zenchida anga sine yankli neze fursa za ushida ritange mauni ya hatu wode fasira home konsi wa leo rakaujaban kangaranzao hamade namna le generalni kakali sindekina sindekina yinu doka sindekina leo lazima rengeze dhamana zatu lazima rikentiri fikire maudu yatu lazima rengeze dhamana lazima likeusoni harumaza ngozo tipia yende makuswada liyo ya ukasisi derilo bien placé ahombe mahozari yao nao harumo pade wa hazi harumo pade wa msomo harumo pade wa unono harumo pade wa hizo ngozo tipia hizo kamtiwa jeni kamzijoka oshababi urwadingoni harumaza ngozo tipia abo si derilo ahaku ya ushindarambe zurwao okambaka ujoze nzezama ka ndamaka leo ndasa yalo mdumdazi kana ushida yambe hizo sisi kaudorieshio donc abo falsafa jimla doka leo redera kenti ulionga rendo harumo rendez-vous national ya hondarambeza kirinde za tukire mahayavira haruna karmwe mahayavira pia kavati nzia ikao shababi hafikirilwa leo rinikiwa ibahati ya ukariji rongole karna ujwar late bahati hiyo le kungumanyo ikao ngalambwa uside kina wangiso toa marunda ya hao ulawana no mkonsi wa taifa na ulawana nao ye milango waibua iliwo ushababi washinde warenge funvu wonti watange umtango ikao duwalindao hafaida yahe mikonti yonti ya kishababi iliye shababi mkomo ya lawe mata kontinent.
Honvanuo baadhi ya janibu za siasa kinyume mwezi zijivuru harma omkonti wa taifa unu. Upande unu baadhi ya makadri wa UPDC kwa tuziona mwafaka na rienshi yera ya Dr. Abdul Karim Mohamed. Makadri wenji wa parti rejuise zitwa rambaka ngaranzao releziwa. Nzo relewe itongesa lesuala lino katilonu unu ima eliwa hatu madepite watu wale madepite ujima conseiller wa IPDC riwali kale suala hilo walihankulia ngwalitwali yao ngona muda mshashibano ili warejei sha wandu wenji wamba ukai joka njema enge rendi harmwa umkuntiunu rederi tsange fikra hatu ili haukaya bila shukumurika euziharao yuko bangweni iyo dio sisi wenji rionao ngariste hiyo ila decision ya rengwa shangari contestewa ngaranzao wafanyiwa deba yandisiwa harmo muda mshashibanu wandu pia ngwajohu babandana fikra hata decision yenu yangaliwa eske ngari yanterineo sadi ngari rijiretire wa mwazi asizi hau ngari badilio ila azma ya rengwa ili rejea mwazi asizi suala kao wandu wenji makadri wenji wa parti ngwa juzi sawa kai parti hatu amba lomo za asizi abunga rjohenda akabanu nga mwafikiano wa parti shahni parti ngiyo na umkonti wa hao iyo d'ailleurs iyo da ko jai force ze données in kaula zim kahni parti warenge decision hao wele wa confrontal wananyao ndo pia kwa tukana haki jokiri ngaranzao rendi parti zindo jingwanzo tsende ekangwa ona argument ya ushinda wari shinde ukartsende rikika rendi sha sisi kwa sara garanzao debai fanyiwa rione fikra ejoka mufidu sho wenji ngarona ka fikra mufidu karendi amwa mkonti rababandane fikra hamande ilira sabikira zunesa rilahi Said Mohamed Sagafu ili udhukuru wa mkonti wa taifa marhaba hojibu mayala liko ya hatu ngasina nsi hunchi ashira ngushe ikao shahende sazi mikonti wa taifa shahansi wa emi tayarisho ngio daraja hinde honvao marhaba holi ho davumani ke fursa ino ili njenji tekeleze hakaya ino fursa kuu hakaya haman ndehelwa nuzisa ze hazi sazi ngazenda usoni kaya rihansi reglement intérieur ani ndele katiba landani alafu badi yabo e bureau ihantiwa yondo vanhu vakauka fursa ukaya wandu wa twalie budget hata wandu ikubali alafu wajau ze commission ikao dezijo ka upanga ula mkonti au ze hazi zahe separ ikao ndele kungumanyo lahe umwendeso umkonti wa taifa sasa andisa hazi zinjahazini kao vanrizamba vanu wesango na program barnamaji jimla ya he namna wajoka ubuwaze hazi nge yo hamuta swari nde namna ze hazi za akamilia mikontika oye mwa daula zone sauka ila demo endelee mwezi wa Desemba kabil helizi hazizendele yao ngotana bahuka umkinishia mwezi wa Desemba mikontinu ishinde ifanywa sivuzi zenongozo kazi vebulombabe harma taxi kao rais wa daula haisinye nande decret 99 sha wajau holi ho lomuda zenongoza warenga zenongoza renga ho kansila sepana mfikirukaya ibidi wanduwa twalindo nondo anamna hindini haukaya nso amini ka zenongonga jo shinda zikamilihe umwezi wa Desemba yawondo kaya enamna zihalizendele yao izonde zijonesa umuda ikaungela zimoze asizendele habor junda warma makati ya mitayarisho rirenge bande za rai za hemaranya ikaonga rjuzidunga imakatiana
raisi wahe le kungumanyo lende sao wahe biro lende sao jukaho lende sao mkonsi wahe Assises National amjombeshea risala nzima luhusana hata ye matoramuyo le toramuyo na wandu wato amini zasizinu akai ngona matoramuyo kao labda ngilo haki lazima masuala yao le toramuyo yatolwa wandu ze shahida wandu washionao harma umkonsiunu shitolo nabo raisi wa umkonsiunu gena dhamana kuu akawoti mru uliabo ha janibu siasa fulani sha ngari kiasio uka uo mru sage uo mru uliabo hila experience yahe ya wakilio wa mkonsi wa ho wazee watidia zango zino donc ngari rijom hutajia yatongese wake uvenufu imasuala ematoramuyo walino wandu ya rohe haukangari kaulazimu kumkonsi unu ya sizinu ike inu shuhudi pando mwana mkuu ya husu wandu pia hina mndu atoe fikira yahe wetina ukaya ngamdhanio ukavalaola izo ambao tidizela kuedesha baadhi fikiri wajodi ngoni raisi wa home country yatowe yarsaidia hata balbala yorohe ili tutoshinda rifanye mkonti ujoka na faida ya mao mwendeleo wa hensi sikahanzani mwambie bwana Sagafu raisi wa he esipeana ukana godhamana nziro mana ngabondongozi njiza mbao ngabondongozi njizi circuleo wandu kwa tujua eza kweli ndazivi sayo ikaenda mwezi hazizo ngazifanya wafikiri haku huva mweja wahimasiwa numkuvazima wa hatu mana ikale una maudu wajafanya ndongo zitabalbala hamupande huo yodhamana nziro waiwa nungoje kwa tosi kwa kiana minga mfikiruka ya Sagaf ngena dhamana nkuu ya hukaya ya éclaircissé ke diskuru yahe ke transparent haukaya ngabo nongozi dizambao mudingo ni hiho rijo msaha kwezi yani zoka fanyiwa no wahifadhi uzima wa hatu hema siwamani yole mbano ngone question ya intégrité territoriale ya hatu yule mbano ngora jumta hakwezi ya kembenufu harmozeno ngoyizo banda abo ngarishao teno kayanga bo ngabo wandu wake harmwese pani waroha idijumta hatena ya benwezeno ngoyizo ya ke transpara ya zambe hali zengoza zabira hili owa komori warambue ezifanyiwao harmwe zihazi anideshehitwa sharwa ejukorwa ya sizi aukaya ngambisha hono kaya za sizizinu kasi inclusif donc yonde zenongo si edhamana za hatu twandu wanao enkodo yahe maore parce nkodo tunongo nyangu rajumtaha nari ntahete nari tahene president wa hatu ani uzima wa hokomori uhifadhiwa kwezi. Bwana Rais waheshika ushadhaminishiwa wa mtayarisho wa mkonsi wa taifa ridungu zira aiza hemaraia ngavo waonesao kana janibu za siasa za jivura hasibabu kanga unataramo ngavo waonesao kana mfikiri haku omkubazima wa hemasi wa ya Komor zambisha bala fikra uloniyo hauli utowa zitaradudizino hindi ewa msikiruka yo ndongo muhimu halisi ikaw yo mukonomele taramo batu relonilo aukaya ranzi ensihu yahe investiture afikiruka harma hutubaha nguti zitekeleza aukaya yoti kaifurahisha wandu kaya wandu waka faminzima alafu bajaba parhana aukaya nusu wajivuru afikiruka ya mongoni mwandu wa lona toramo au lona hamu ya heza ngozino amdanukanga mimongoni mwao aukaba ni numa hamili na mezi ikaunga si harmaze ngozino ritahao wandu ntipia wakubalize ngozino nasirone saranze halani ukari johanza batike batengulwa mndu ukaranzwa kate mouvement du 11 août ya zalwa zijanibu pia rekaza siasa rekaza societe civile riwakaribisa harma mahalaika au rika rihansi lebanda lau
hadi sina zijanibuzo ntipia reza siasa reza societe civile mazama rema jeune rwandu waduhazi wandu wao riwapara riwa onesa ze fikira zinu wengi wa hawa wakakubali atavasinywa kati watia mhono kati bala fanyishiha hula select engezi nti za leo ya hamurlo niyo ino hauka rikahanza harmwe hamuyo tena ritahe ukaya rais wa daula ya kubaliza asizinu ba labozo joshindazi waswili obahanu ya lazimu inge hokaleo ngabwanduka ngo una twaramo yo haki hao wafikiri ndoko hamada hizo na sisi ngasi ze juhudizo ntipia garjozi fanya no wananyasi wanu warudi warejei haukaka bati ulona haki yatenguwe mananya harumaze nongozino na sisi kajarante ukarisari fanya mpango ikaurandisa uonana na wananyasi minga mjiviwa intervention ya Abdul Karim bala na iona ne president wa he komite maore vozenongozino ikao wazibahara bao waonisao ne mwana hangu wala mwanamshaka bala njawa inarengali zina laha Mariata mtangazaji wa Alwatani Mariata ikao hajitekeleza bala sibuzi ngamhisi etwa manananiki wayo kanti dwa mananyango sha zinwa jao rikauzilinda rijero etwa manazinu ranzi tarehe ya 11 Août ikao mzee wa hatu Alibazi Selim habili ukao mkonti unu ile wandonsi pia waje watanganyia iyo demana ko lazima karna uranti juhudi neseno wekaungizo na maingu wandu wazitekelezao ngabo balbala banu yokailawa ukayangar jua wenti hatu inena mna akaya zedana zo zinji ze rumeur kama unajamba kaza ambao munziani zo zinji shanga nzomri azitunde yaone ukweli wa hazo na singaromba Mungu kao maingu yayo ngarjo sana riatoe au shehizaisho sana risitoe ili yeni mru yarenge uaminifu ya ukawa bahanura nzorende dokari fanye bila henti ya hatu ili riwone zembiza fanyishiha rijwa uona zenjema ikao ngazijo parihana haruma umkontiun. Marhaba bwana Sagafu ngarjo rejelana makati ya sayar mama hadisi ya mandayana. Asante. Umkonsi wazi wendelea informantini homoroni ho wastwa wa komisaria ya hiplan iza kama hadisini ndi barnamaji ya maendeleo ya mbao Interreg. Kasim Suleimana na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari Samira Abdulwahid harma maelezo zaidi. Inu barnamaji ya nramiwa malini lisanduku la mali la ulaya la he maendeleo la dhumaniwa ushangiriwa nilebavu haswa shesi wa shalarinyo ili uruhusu wabue hazi hunu Komoro. Imwanzishi jimla wa he serikali Idarusi Hamidi diabu wa majadiliano hauvenua hauraji zifainda zijoparihana harume barnamaji inu ya kiasi wa milioni mungomirani darnandaru za euro. Zinu taratibu za nyumeni haungi lazimu na hindi manondo kuporo van leo manondo kuporo John Siwa waeleziwa inamna zenu guzilio inamna lazimu ndo afanye haina mruikangu na proje haina mna jodunga hata proje waswili zambwa vala ukaya proje huandisa hata hunane na zigara mazahayo ganzo ushashi baina miezi 4 hunda miezi 6 hapo timinji ikawa ngofanya hazi za kweli kangujo kufanya proje yonga zumtola yabo sector pia ngizo bala she muhimu dokabo ngabo kriteri abo kana ujamba ka sector haba itola kujatola esjowo ni sakaya ya projet nu kaiti des kriteri ba she sector pia ngizo bala zijumlisiwa harma aksine za kufanya hazi ya serikali ngiyo na hamu ya humfuzu wa barnamaji inu ya husu hawinji hayo ya diaspora ya larinyo yani barnamaji kao nge sahilishao mtsango wa he awano para diaspora komorienne wananyasi wa Komor walobonze harmu mandelo soni wa he dawla au kanga mjwao manele mna mjwao wananyasi wa Komor walo harmashesi wa shalario wengi wauna uranja shifaranta ngwao harma ze structure mbali mbali za maendeleo soni barnamaji inu namna ze projet kaonga zipangi wao zo pangi wane structure ilo iho la réunion na structure ilo hun ani projet d'intérêt commun ngazipangwa wabadzima
alafu nga wananyasi wengi waisaba jitayarisha ili wavehe proje ndauna strukturikao ngizo hunu zianzima zirengwa pia ili uruhusu hizi hazi zinu zimkinishie haruma muda mfupi hautayarifu wa himali. Usiku wa dunia wa wana ni zitendo za peu zijirisiwa wa wandu washe usherehilwa mfumonsinu. Unukomori ya makungumanyo yatu ya kisirikali yendeli ya mihashirisho ili uzima hatu ye zitendwa za peu. Oberashid na Ibrahimu Mkabavo wafanya utasi habari. Umahaunu le kungumanyo la hifadhi ni makungumanyo yatu shirikiana na serikali toka uyonti hum shirikiano wahe mbawa ya hijumu ya madaula ishuliani hao no wakazi waunishia zijuhudi ikao wazitanziani juma uhashirisha o wakazi haruma yembwana ya uzima hatui yezitendwa za kifujar zijirisizi wao yemdumshe ni mwanamkomo haruma mada ikao ngehabiliu yauka hason sinarifungatani yemata ili uzima hatui ufujari unu barnamaji ikaonge pasao ishuhulise oa kazi hauka oa komorungwa amini uyauka kairi ukadimia hana uzihira rijoanza rikenti haza kweli rione namna je rijo shinda ritwali harumwaze nongo hizo na uona namna je maparteneri ni guvernoma wajori saidia harumwa inurambao haluhashimanga mise en place ya hébergement provisoire pour les femmes. Projet provisoire ngio nziro haukanga boka 2000 kadondaru kariparo resolicito wa mahakama yokaya gaboka ya mrumushe yonga mjushanga ngeti mwambiani mrumushe warendo uoye patron wahe haroha mwana wahe patron hajibaya ende harange mrumushe akanza yamfanye agression sexuelle alafu ngojonda zilakayo faminkunga nzozibalo nganzozi jawe mbulanga nzotola sistani dokurita haramwari mkuvre esingari mkuvro chikukarsina babantu bomwanzi Idaula ya Kumoru wakaza na haruma jitihadi zenda mno uhusu ze kanuni za sharia ili uhifadhi ye mdumshene mwana izabaki abasa de sharia hurumilwa zinu zonsi de joshinda zehuishe zenkulio ikao ngazi hutajilwao harumenti ya hatu ngasina eze zaria za uhukumuze nongo zinu kavati nongo kaijafanyishia code de la famille, code pénal, zirevisi wantujwa manga mumuradi hafanya sharia shawanane ma violeur wanu ma auteur wa wana watiti fatahu have ha sharia shi adoptewa Dr. Kililu haifanye promulgation yao shao sikitifurlo nisho si société civile c'est la mise en application effective na hapo de manokaya madara irenga ya ulanse ko devoir les activités dokaya agissons ensemble contre l'impunité. Et car l'impunité, on ne voit pas directement quand on makama, changamzori jandi se randisi somalahoni, randisi sarmazi éducation, ho harmazi likoli, nduya tundendro e mwana etimbe halikoli e ndo mrengondo e vane mwanzani abalwa jonda ni oye je harungeze mwana je hizo e kaka sijafanyishi yabo c'est pas juste pour les enfants. Yembawa ya hijumu ya madaula ishulehani hao no wakazi UNFPA ijinika ye fursa vanu no mahazui zili na 30 uzima hatu ye zitendwa za kifujari zinu ikao ngazitsanga yao haruma mataifa ya holemengu zinu haujibwe mahutajio yahe maendeleo ikao waya Tanzania. Naruani ni zitendwa za peu zijirisiwa wandu washe habanundu kaza ukifu ye taarifa habari kabla sumlahani doeshele zizamengoni mwezi mada za kaza ipanga. Omkonsi wa taifa ujimlisa imaha 42 ranguensi ya renga uhuru mengoni mweza shughulisa imhuo hedaula. Usiku wa dunia wa wana ni zitendwa za peu zijirisiwa o wandu washe usherehilwa mfumonsino. Rikabadzima na Saido Mohamed Sagafu ikao wende raisi wa heshekao shadhaminishiwa omweneso mkonsi wa taifa wa ujimlisa imaha 42 ya uhuru. Marhaba hujibu imanaliko ya hatu. Marhaba wastamilifu mabaki batimanasia udunga taarifa habari ya hatu barnama jinje maluri mbushiriaoni wadzimani ORTC.
O. Office. R. Radio. T. Télévision. C. Comores. Office de radio et télévision des Comores à votre service.